Good morning, this is Wild Traveler. Welcome to another vlog. And today, here see our guy from Phomkui, the Himalayan black bear is there here. So yeah. Hey, when to Murlen akan chawdo na Aizawl changin kan tlai to mase poi chuang lo kho chu rua sur me ka chuan rek vlog changin hey mi te pani twin chianga. Here is here is Rakesh and here is Viren from Himachal, and we all are going to Murlen, and today we are not going to ride, so chazok rem zoka nuam thei zok don chuan trong trai anga chuan kan chho thei ni mai ei thuna poi rua sur me ka kong chu kala thui do na ma se kong chu chang let's go chura le beto. So we are all set, our bag is all set for field work. Hay ka field work turin kan chowa Murlen National Park han lai chu zan lang pangan field work doni chu. So this trip is going to be exciting and very adventurous, so stay tuned. And also please mention in the comment re vlog ka munom itiem munom intiem le. So hey Aizawl chan maria kan chho me ka chal tlanga chu patai min hak mek patai po min join do na kan pick up do na hey Aizawl khwa chu chera pa rua sur reng jing atangin rua sur char chuan hey cyclone he monsoon phur sur rua sur tam wang lo kha leimin te Aizawl khobul Aizawl chunga pa lawom to chuwang rua sur line in thingpur vela ei ni mai boruak chu hei hi ni mai sur char chuan kemani boruak chu azia vedap ei kanu aso they are enjoying the weather through the car window. And we are also enjoying, but still I am a bit nervous because it's raining. So after Aizawl it will be fine. So pataya lo thleng to sit in the middle. Pataya lo thleng to hey Patai, welcome back. Finally our trip is going to start. Yo, new Mizo rapper is here. Yo, rapper in Mizo. Yo, let's go. He looks very excited. Let's go. You should drop him somewhere. Thleng che chuma zim ani hi chuma zim vak Bangkon. Kaldoni. So hey zemaboka kan omme ka zemaboka kan camera battery te flash battery te one headlight battery te kan lei me ka chuan kha gambut pa kan lei do na mi ta chapal nen an kal don chuan tahan gambut kan zom mek rua chu sur tolowa borak chu zia le don ziang karing ai zema boka gambutan le me ka ai han panhin te han gambutan le do na Murlen kan field work tour. क्या सोच रहे हो राकेश? ट्राई किया वो 6 नहीं हो रहा है 6 हो रहा है ठीक, ये वाला ठीक हो रहा है
हे तोक चिया नहीं चुके हाँ भाई 5 भी है हाँ और ये होगा तुम्हें 4 तो नहीं मिलेगा यार 5 क्योंकि लूज हो रहा है तुम्हें पहले 7 का बोल रहे ठीक है भाई ये पहले 7 का बोल रहे वो मेरे पीछे सेल्फी ले रहा है सो अभी यहाँ पे कहता है सेलिंग पेल कोंगचू अमिन नसल तुगा मो है कोंग मिनटी ब्लॉकอะไรतुरुलुतुक adiak so turulutuk ala jo diak cho khat ta kong pu ya han kan chol me ka jcb kha clear me ka clear huna kan tlan theng so what this guy is doing drinking some water because he is thirsty this is tui have some tui then what other mizo words you have learned tui nute zang apa buah itu lah zanga maula lutil lutuk amlau shibai edamem dame oh to pakana soi cha ni में दम चाय एक बार जाएगा सारा पैर अंदर घुस जाए so कल थे ट्रिप तो दियाक ले तुई ने आई अभी तो यहाँ था जब मैं बोतल लेकर नीचे होगा अच्छा ये जलेबी लड्डू कार्टन लगा कंता बेबी diak pui cho kan let to là việc con sâu jalebi baby lại bồi mình rốt bụi xí thật thì nó khá là hay hey cây phăng cần pel to this place is always a beautiful place with beautiful view like getaway window to cây phăng or window to Aizawl so hey dul te peng kan thleng to hata sang hotel and restaurant khan kan chol me ka thil kan ei lok to na tuna dar exam ri to le dar li trip tong so from here Champa is around maybe 50 or 60 kilometer okay halfway ni to so là hi nghe cái này cháo cái chút cháo chả na lì phải tia cháo ek top chả na lì cần phải năng sẽ có bát tai ở chỗ sần piao udah tram tutup lắm rồi ngắt tay lầu ăn súng lằng luôn này ha ya lu tục kan research ăn thì sập sai em mò kita hotel kancol loka kancol wa thil kan ei to ta door new subscriber te kan hua I mean subscribe saka he ka video te pomin saka kan lom lom khop này Chuan he dul te peng atangin kan chuak trap to là hiểm môi lu tuka thla kan lak lo thei lo thầy cái phone cover khá là hi phải đeo phone cover khari cute rap Tom and Jerry anin pui môi ngang mày
อะไรจ้ามอยงั้งไหมอะไรปะอะไรเขากงเบียร์ขลังเชียงสลายสบู่รักปะมอยลุตกว้าว That is the golden hour. Mine's like a game of red Jenga. Before I met Lumiere, it's the higher Lumiere series, India's only 4-door convertible refrigerator made in India. It gives me 85% fridge space, so no more losing leftovers behind the curry bowl. Wait, are you taking क्या view है भाई Yup, smart connectivity with smart What sense a AI. view. I manage everything, even when I'm not home. The higher Lumiere. We More are space, more style, we are more living fun. for this Higher, view. More creation, more possibilities. Ui, cano.โอ้เฮ้ยให้ตาตุยปุ้ยขวบแป้งบุลากันเคร่งตัวนี่จุดละต่อละอะไรต่อขวบเทมเทรปต่อแกนกันจอลไหมคะจำไพ่จัวละลาฟักเหรอวะเกมสมปัสดีฝรั่งso hey dầu tlang akan thleng to dầu tlang akan bazar lokanga mase na khwa thim to dar sari ni trip bazar an chinang an la khar lo deu an bazar angai ziklum teo ma so nge bin te leang bin chu lei chewang bin le ziklum bean ziklum tomato pulun chancho manga marcha dhania te iskut paleyang Bố. iskut te ziklum bean Alu. tomato alu angai mi so la hi zo tlang bazar akan bazar meka hey pieng em hing pi ma pui dor akan kan bazar chewa hey bin te holang pakan dorang kan Murlen kal ma so thing Murlen lo tam lu tu aiบาคอร์บ่ต่ำลุตุให้ธัญญานี่ไหมกันล้อไหมเฮ้ก็เป็นธัญญาประคัดเป็นฟรีกันล้อไหมSọ thiên hình về tiêu dục thật chê. ซอทิ้งมุ้นแล้วนะต่ำเล่เกนี่ปะ Direkte sọ nó su không hề. hardware store ตรงไหน so hey vapara kan thleng to vapara tuna dar riatle minute som pathmania chon hey dora thil kan lei me ka heta changin Murlen chu kem som panga cho to kem som hal chu kong biak atulu don khop mai ruwa surna sa to
last time ka kal khachu in mutornga ka YouTube video khan Murlen series khan. So let's see kashlawa ko road condition chu nge an. So hey Murlen ko akan lut cha adiak na low ve nuam don ni chu nuam don này hoa là chân công ăn lấy các tòa Asia khóc này nghe mà nít theo căn mua láng le con à dân tu na dân dar yat le minute som li dar qua có lộc dar qua là đi lộc cái này chấm phai trăng in căn thành hoa mua lem peng à hey công ni mấy thì han công ni mấy offroad kem som offroad le công dia dầu dầu không đó so hey right there khal me ka mà ra là hoin chu kan theng chuang khop mai theng trip Murlen chu nuam don let the adventure begin from here yes tuổi thế mà để đâu khác chứ nó là sao thích mà ồ nuam lo to. So finally Murlen kan thleng to kan lut to Murlen a chan homestay kan chho do na chu chu nia ka ngai tho hi chho lu tu ni bon ka ruoi हां ये तवंगे हो ए यहाँ पे पूरा ऊपर चढ़ा ही है अभी ठीक है देखते हैं आराम से अच्छा ओलू तो ही kan so after some months finally with cola back again and tomorrow we'll see. My god, that homestay is our dream and the dream is standing there, man. What a beautiful house. Murlen chu in chuan hi homestay hui nia Greenwood homestay da hian room pakhata oma chuan hala hi room pakhat oma hi nia kan dining space nuam hle ni so kan biak vel chu kan pheng a एयर कंडीशनर हाँ वो लेके जाएंगे वो उसका गैस बर्नर है गैस बर्नर कैंपिंग स्टोव कुलबेरी kan thleng tluang e hruai te zara kong chu an nuam khop mai a diak over lo a diak po permanent kum